Abanyamakuru batandukanye babogamiye kuri leta y'Kinshasa batangiye kwibaza ku mugaba mukuru w'ingabo z'icyo gisirikare General Banza, aho batangiye kuvuga ngo uyu mu generali ari guhisha iki, bimeze bite, birakomeye cyane. Ibi kandi bitumye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zisohora itangazo risobanura cyangwa risubiza kuri video yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga ku 13 Nzeri 2025, aho umunyamakuru Honoré Kabongo Chibundi yashyiraga mu majwi umugaba mukuru w'ingabo Lieutenant General Jules Banza Mwirambwe. Muri ayo mashusho Kabongo yashidikanyaga ku budahemuka bwa General Banza ndetse avuga ko yahunze Uvira. FARDC zahise zisubiza zisobanura ko ayo magambo ari ibinyoma asenya isura y'ingabo kandi agamije gukorera abanzi b'igihugu. Byifashe bite rero? Reka tujye muri itangazo ritangiye kuvugisha batari bake muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu. Ni itangazo rero rifite umutwe ugira uti itangazo ryo gusobanura ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rigakomeza rigira riti mu mashusho afite umutwe ugira uti scandale d'alarme kekashe Jules Banza. Mu rurimi rw'ikinyarwanda tugenekereje ravuga riti cyangwa iyo titre igira iti ibyago mu gisirikare niki kishe inyuma ya Jules Banza. Ini titre y'iyo video yashyizwe hanze na Honoré Kabongo. Izi ngabo FARDC zikomeza muri itangazo zigira ziti iyi video yashyizwe kuri murandasi ku wa 13 Nzeri 2025, aho umunyamakuru wa YouTube na TikTok Honoré Kabongo Chibundi yibasiye by'umwihariko umugaba mukuru w'ingabo za leta FARDC Lieutenant General Banza Mwirambwe Jules. Uyu mugabo yanenze icyemezo cy'umugaba mukuru w'igihugu cyo kugena uyu muyobozi ndetse aratinyuka nashidikanya ku budahemuka bwa General Banza, avuga ko yahungiye Uvira kandi nyamara yari yahasigaye n'igihe. Nuvuga ngo yahunze Uvira nyamara yari yahasigaye n'igihe umuyobozi w'itsinda ry'abashyitsi yari amaze kugenda. Kubw'ibyo rero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirashaka gusobanura ibi bikurikira. Icyambere bagize bati muri iryo tsinda rya guverinoma ryari Uvira, Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe w'imbere mu gihugu Jean Keme Shabani niwe wari uhagarariye Perezida wa Repubulika wenyine. Icya kabiri, umugaba mukuru w'ingabo ntiyigeze na rimwe aho umugaba mukuru w'igihugu w'ingabo wungirije muri iyo mirimo. Perezida wa Repubulika nta mufasha agira, nta n'umusimbura. Icya gatatu, ngo kubera ko umuntu wubaha cyane amategeko, amabwiriza n'imigenzo ya gisirikare, umugaba mukuru w'ingabo si umunyapolitike ngo afate ijambo mu nama iyobowe n'umunyapolitiki. Inzu yabereyemo iyo nama ntiyari ikwiye kuba aho umugaba mukuru w'ingabo yavugira ijambo. Icya kane, bagize bati nyuma y'inama yayobowe na Minisitiri w'Intebe wungirije w'ubutegetsi bw'igihugu, umugaba mukuru w'ingabo yagiranye ibiganiro bituje kandi nta birori na gito n'abasirikare ba FARDC ndetse n'intwari za Wazalendo mu cyumba cy'inama z'urwego rw'ibikorwa bya gisirikare. Ahantu habereye ibyo biganiro, Honoré Kabongo ashobora kuba yarifuzaga kuhabona abantu be bafite za kamera n'indangururamajwi kugira ngo batange, uvuga ngo bafite kamera cyangwa microphone kugira ngo batange amakuru ku mwanzi. Aramenye ko ibibazo by'ingabo n'umutekano bidakorerwa mu ruhame cyangwa ku karubanda. Kubw'ibyo nta somo afite yaha ingabo, cyane cyane ko nta n'ubumenyi bw'ibanze afite ku bijyanye n'akazi ka gisirikare. Icya gatanu, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifata amagambo ya Honoré Kabongo nk'igerageza ryo gucamo ibice FARDC zisangiye ubumwe hamwe na Wazalendo mu rugamba rwabo rwiza. Ayo magambo mu by'ukuri yifashishwa n'abanzi bagabye igitero ku gihugu cyacu. Icya gatandatu, Bwana Honoré Kabongo Chibundi agomba kwiga kugenzura amagambo ye
no kugaragaza kwicisha bugufi igihe avuze ku bibazo adashoboye gusobanura cyangwa adasobanukiwe, kuko nk'uko umugani ubivuga ni ibintu bidakwiye kandi binyuranye n'indangagaciro kuvuga ibyo umuntu atazi. Naho ngaho iri tangazo risoreje ni itangazo ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ni itangazo ryasinyiwe i Kinshasa none kuwa 14 Nzeri 2025 na Ekenge Bomusa Efomi Sylvain, General Majoro umuvugizi w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira igikuba cyacitse mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amabanga akomeje kujya hanze, ndetse benshi mu banyamakuru batandukanye by'umwihariko abogamiye kuri leta y'i Kinshasa barimo ba Daniel Micombero ndetse n'abandi batandukanye bakaba batangiye kuvuga bati ni ibiki byihishe inyuma y'ibi bintu, iyi skandale ni ibiki bihihishe, ni ibiki biyihishe inyuma ibi byatangajwe n'ubundi na Kabongo. Ibi Kabongo yatangaje Honore ni ibiki bibyihishe inyuma, by'umwihariko kuri Jules Banza ni ibiki ari guhisha. Ngira ngo rero nk'uko mu byiyumvira abanyamakuru batandukanye bakomeje kwibaza ibiri kubera mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba ari amaskandale koko, ni ibyabereye Uvira, ariko ikomeje n'ibibazo uruhuri nk'uko twakomeje kugenda tubisobanura. Kera cya Repubulika ya Demokarasi ashingwa kigeze gikoneho gikomeje guhura n'ibibazo uruhuri, ibi byose bikanajyana n'ibyo Tshisekedi ubwe we yikoreye ubwo yafataga abawazalendo ibyihebe, ni ukuvuga ngo ni abantu b'inzererezi bari aho ngaho bica abaturage, babasoresha, bakora ibikorwa bitandukanye bibi, akabafata akabashyira mu gisirikare ngo barwanye M23. Ibi rero bikaba ari ibintu bikomeye cyane bikomeje kugenda biruko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone hakaba hari amakuru ndibuze kubageza mu kanya, kuko nabonye amakuru avuga ko uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila ashobora kugira speech atanga, akagira ibyo asobanura, by'umwihariko ndatekereze kuvuga ibijyanye n'urubanza akomeje kuregwamo, ahashinjwa kuba umunyarwanda, ashinjwa kuba umuyobozi mukuru wa M23 ndetse n'ibindi birego bigiye bitandukanye. Uyu mugabo ukomeye wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka igera muri 18-19, ariko abakongomani bakaba bavuga ko yayoboye icyo gihugu ari umunyarwanda cyangwa ari umunyamahanga ngo atari umukongomani. Ese koko bizarangira bite? Ndaza gukomeza nkurikirana aya makuru ninyabona cyangwa nimbona iyo speech ndaza kwibagezaho nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye.